abuzura abanyarwanda bafite ibintu bamaze guhenda abantu abakobwa bo ngo bafite amazi ngo yawapi yahe uramaze kuba n'umudemu w'umukamenge mama yawe imatera uyisasa uyanikira indwi yose yosi blague ma ugira ko mengo ni vibrate urazi ko vibrate ya telefone ufa ukoza gusa timaya ça 54 ça bi je cyane influence abarundi bagenzana iravyitabi ngaho bari ibintu pese bose bashaka n'umurinja. Hello guys, ndabaramukije kuva mingi itandukanye, nizere ko mumeze neza, nanje meze neza. Ninde ni The Brave Umusesanguzi once again on the mic on Motivation Plus Media, ndababwira yuko mba nabazaniye bisatsa cyane. Uno munsi turi kumwe novuga umu motivateur, umu influencer. Mu Burundi mwino bisaka ifata. Amazina agenda mbana menshi. Arwanyise ngo umu influencer. Le motivateur, umu influenceur. Byose bikuriko. Uko mwino minsi uri kuratwika. Yes, ni ni Simbizi wa SEMAVUMBA, umunyoni, umuvumu, umurozi. Nta burozi burimo. None umuvumu ntaroga. Umuvumu ni clan. Gusa ni clan. Yaba irimo abapfumu. Ega kera abapfumu. Abapfumu nibo barabavuzi, nibo bavura, nibo bavura abarundi, nibo barabaganga. Yes. Ni clan irimo barumenyi. Urabyumva? Yego. Niyo mpamvu barakuvuga ati umupfumu akuroze, umuvumu akuroze, nibarogora. Uwo mugani urahari. Ari igituma nakwisa umurozi muto. Urazi gutora kwisa umurozi? None wowe uri kuraroga mwino minsi muri entertainment. Vuga aho yatwumva. Ndiko ndugurura amaso abarundi. Neza cyane. Muri ndabavura kubera umuganga ashatse arakuroga ashakagira iki akagukiza. Voilà. Kandi muri kujya gukiza umwe igihute mu kukivura bagireke barakimena baragitonda n'ingufu zose nyinshi gose. Ariko rero mutama, by the way, hariho n'abandi uri kuraroga imudutaye twabo tugoma duhombe nawe uravyumva. None iyo umuntu ariko aramena igihute nuko minduru izo ni zanduru mugabe igihute kimaze kumeneka nabaga bimitaye hariho umwubahwa yigeze kuvuga ati urarura ariko uranyobwa bisanzwe rero urarura ariko uranyobwa. Tugiye ngaho nyene Simbizi wa SEMAVUMBA reka kwikaza kuri Motivation Plus Media. Asante sana. Nibaza kumeze neza cyane ndi nyina. Uri kuranywa nakantu uri nyina. Ngo nyene agomba gahe. None burahari bwinshi bwo nibisanzwe. Simbizi wa SEMAVUMBA mwino minsi mazi minsi uri kuravuga amajambo menshi ku bintu vyerekeye industry. Uvuga yuko abanyamahanga binjiye. We nawe wavuze uti jewe Simbizi wa SEMAVUMBA ngomba gukora ikintu bita bataille mpaka umuririmbyi w'umurundi aronsa agaciro. Ndabeshe none urugamba rudasanzwe kandi ntambara oya ntambara turimo. Yes. Nako kantu sisije nagakuye kwande anye n'icubahiro niwe ku munsi wo kugurura umunsi wahari wo mugwanyi avuze ati ntambara yaraheze ariko urugamba urabandanya. Yego. Kandi urugamba rwatangujwe nanye n'icubahiro ni urugamba rutahurise cyane. Ni urugamba rufatinye kubera twaramutoye. Afise ibintu yatwemereye. Afise ibintu yatwemereye muri manda yiwe y'ugere mu 2020 gushika mu mwaka wa 2024. Niyo mpamvu yaciye ashinga icyitwa Plan National de Développement. Iyo Plan National de Développement ni urugamba. Sivyo? Ugo rugamba rero ni ku buryo buri muntu wese umufuko wiuronka amafaranga umuntu wose uronka icuye. Neza cyane. Iyo mukuru we karavuga bijya ntibibaze ngo urumva ngo azoza ngo gusange ngo aho uri ngo akirangwa amahera no. Ni wowe nyene muri sector urimo utegereza kuyumvira ati iyi secteur ndimo ne ibyaza umusaruro gute. Gute nanje noronka amafaranga mu mufuko wanje a partir y'ibinyene nde. Apana ngo ngenda urumva ngo kubera ngo nabonye ngo banaka ngo barima, kubera ngo nabonye ngo banaka ngo nabone ngo uyuguriye butike ngo nanje nugurira butike no se pasa. Je namandu muririmbyi kwera muri leta muri no gouvernement d'office leta mvye leta hose harimo ubushiranganje butuvyeje. Leta iragira budget anyway kuraba. Uzogende kuri Palais des Arts hariho bureau ijejwe musique et loisirs. Mugwene handitse
urinzi ubona yuko na leta yonyine ishobora gutanga amafaranga ku ndongozi z'ibyo bintu kuko ibyo bintu bivuze ingirakamaro mu gihugu. Rero wowe rero namumaze kuvuga uti jewe ko ndi muri gira divertissement nezereza abantu kandi na leta ikaba ibyo bintu isanzwe ibishyiramo imitayi ifise n'abakozi ihembera ivyo nyene abarongozi bahembe gute abavyeyi bahembe ko tubita abavyeyi bajya muri ico gihe rero wowe nawe utegeza kwiyumvira ati none gute muri no secteur gute umwimbu utoba munini ya mugihe naje nyene ndabirimwo ndabifisemwo uruhare. Niyo mpamvu rero umuntu utegeza kwirimbura ukamenya ati none kugira nanshirikire nayo umukuru w'igihugu création de développement comme artiste no bigenza gute. Uno munsi abantu bibaza yuko bana ko umukuru amazigiye yirwa ku bantu batwara amadevize hanze kuko no mu muziki ariko barayatwara rero bageze mu muziki cume ngo nibisanzwe no Simbizi aho nyene turarenga gaho nyene mwino minsi umaze iminsi uvuga uti jewe singiye guhagarika urugamba ariko nawe utagiye kuruhagarika twabonye amaafishe atandukanye ndavuga kuri afishe y'abantu bo hanze bagiye kuza bavuye mu Rwanda Juno Kizigenza gushyira ko Davis D ndetse na Israel Mbonyera yatayemwo wewe uri mu rugamba ariko baguma bakwinjirana gute icyo si kibazo jewe ibi niko ndavuga jewe ni Imana ibintuma ijambo ry'Imana kubera ijambo ryose riza rije kurokora ihanga ry'abarundi ihanga ry'abaririmbyi b'abarundi kugira bashobore kuronka ico bajya kugira bashobore kuronka ico babika naho bitogira impact no munsi turi kuri motivation plus iri jambo rizoguma naho je nzoba nahaye ari abantu bazorikendera bakarikoresha aba ariko baraza uburundi kuva kera bwa bwakiringenzi niyo mpamvu hariho ni no mu mico yacu hariho igikombe cy'abashitsi hari icyumba cy'abashitsi hari amashuka y'abashitsi hari igitanda cy'abashitsi y'abashitsi mugabo wewe wibuke yuko muhira iyo haje abashitsi baje kutugendera nabavuze ati zimana umushitsi bazimana bose abana bose bararoga kwera umushitsi aje bwira ni tumara abantu bitandukanye nipo fata nk'umu artiste avuye hanze bamuhaye miliyoni 100 uwo ngaba bamuhaye miliyoni 2 cyane no kwagusa bamuhamagaye kubera abari twese bameze nk'abana bahazwa n'utuntu Profet kwa mwenye ati kuri stage nana kavuga ati bari satisfait. Numva rero ivyo rero uri umuntu bibona vuga ati no igihe twamaze kwifotoza n'abandi ba artiste kirabiri. Twarabaye n'abaririmbyi ngaha bagenda gutegera abaririmbyi bagenzi babo. Bagenda biga rero nivyo umaze kubona ibintu nkabiga n'utumujurira. Niyo capacity yo gutabura. Rero mugihe ari capacity yo gutabura kwiwe. No tumujije ngurumva no mureke ndikomeze muri kujya. Rero wowe uri umuvyeyi cyangwa uri umuntu ubona kure ndafata izindi ngingo wayigumire muri bijya nyene mugabo kumane valeur yi ariko rero ngaho nyene simbizi ugitanguza urwo rugamba hari bamwe mu baririmbyi babwiye ku masitati bavuga bati ivyo bintu muri ko muragira byo kutashaka abantu abandi baririmbyi baza ngaha mu Burundi jewe sindimwo byavuze voilà yarabivuze byose bage urumva igenda kweli igihe ababirigi baza sanga abadagi barafisa abarundi bakoranye kubirana so rero nibisanzwe bimaze kubimenya izindi strategy yo bigenza abo uzi ko bahari bamaconco bamyeho bande bamyeho ivyo nibisanzwe urabareka bakavuga wewe gusukire important no kubuzi misi y'abari maze kumenya misi y'umuntu abahiko wewe gusa nibwiga n'umugamba rukina amatactique kandi umu adversaire wawe nana tactique z'abari karakore yakiriye important maze kumenya tactique ari karakore naho tumye tactique ziwawe nibisanzwe nibakoresha ora nakindi bikurikira urabareka amagusa hari gihe bamaze kugwa uzobaza impamvu barano bita mu kirundo hari bazokubwira tactique abarundi bari bakoresha urabareka hari tactique bareka none muri Kongo M23 bari babaretse bari urakurikira tactique wo uramenya system urabareka amamaze kwinjira rero ucumenye ibya abafana bakaca bavuga mistake n'ibyo taye bacha urabaza yagaho premier urabareka bakaza kuri babujije ucumengo ninzigo nanzigirinde nibazi nta kibazo ukuba twakiri wabone tubizi none nta cyugenda kwashira mu Dubai
ni bimwe mu minsi heze byari byahuje kiri kunadabuje kuri airport mwavuze yuko batigeze bakirwa mu gihe ngaha DJ Brian yakiwe cyane urabona wayo DJ Brian nawuzi umwe bakuza gukora show gutaramisha abantu DJ arakora ese umunyarwanda nawuzi ntacyo twibandanirize Satbi n'umukobwa ni mwiza ariko waramukunze uriko uravuga ujyanye aho utanguye kurondera abantu sumbuye yani sanzwe none gashaka ko bahora batwishimira ngo abakobwa babo beza barasumbuye nsiye nimuka n'akandi kantu wahereka kwandika ngo abakobwa bo mu Rwanda ntibasumbya abarundi ntibaryoshe nakubwira ikintu urabona kada kantu kadusigurire ngo abarundi kazi n'abaryoshye abanyarwanda bafashe ingingo yo kuzibira ati nta munyamahanga dukeneye ku butaka bwacu yego tatu tukora ngaha zanira ngaho uro ubu nta munyamahanga bakeneye ngaha oranje uro so sawa rero twe tujya mu Rwanda gukora mbwira ikintu kizima twebwe tugenda tuvana mu Rwanda nibera yakora dukurayo turakwirinda tuba tugenda gukurayo ikiruhenge urahari ubu turabyirimira kandi umwimbi musesekara mugabo uratwebwe tugaye frontier mukeke nabo baronka itomati nazo baronka indimu urazi ibintu bakora ngaha amafaranga baririmbyi babo hariya isoko yabo akuna isoko yabo iri ngaha sadi bo baradukire netwe tukakora iki ako kajambo niko saka kukuntu wafasha ubigamo mu Rwanda n'inkumbi arabantu bazati n'umutaga bayirizere abuzura abanyarwanda bafite ibintu bamaze guhenda abantu abakobwa bo ngo bafite amazi yawapi uramaze kuba n'umudemu mu Kamenge mama yangu imatera uyisasa uyanikira indwi yose blague ma ugira ko mengo ni vibrate bakora tuba vibrate ya telefone uko zawo gusa man ikere none okay uraharura mu Kamenge amazi ashika kanga amazi yari yashite yaba yabutse urigera umuntu yidoga ngo twabuze amazi avaye acha vairo reka dufise amaekoro mpezo babese ngo abakobwa babo oya imana yaturemanye abakobwa beza bafise kila kitu barimo na ekonomi mugize mujafise inyota isu tayari Simbizi SEMAVUMBA kaba inyota iheze ukozaho gusa para bya bindi ngumva kubite kuri rugongo barabize ibintu byaba YouTube bakabasha ibirigwa nta n'ingufu nyinshi ukoresha uteka ibido very true tujusuka mu kugateka guys bakoze ba motivation Simbizi SEMAVUMBA ashushe aya mazi yawashushe yarusengo bazo kuresha yagiru umunyarwanda cyo kubesha oya abakobwa bacu bararunga mu ruzikwiye ku bugari pasteke ziruzuye birazirimira nga yego zibaye bakunda amapasteke Simbizi SEMAVUMBA mu minsi heze uri kura postinga ubwo rugamba Satbi yaciye utangura ubwo rugamba utangura ubwo rugamba Satbi yavuye mu gacerere avuga ati jewe Satbi natanguye kumwataka urugamba natanguye gihe cyatimaye Satbi yakubiswe 3 million timaya 50 million namubwiye ati Satbi niyo show ivemo yego waramuhanuye we bien bihebe timaya 50 Satbi neza cyane cyanda pambana sho yatima irahomba haje no wapambanye kugira ngo ijasho iho naragiye ndagara bati nta bantu bavyitavye bariko yaririmbira intebe naremenda ya 15000 nubu baje zo kwenda ndabiza kandi kana makuru asumira ngo baciuza kuri live kugira ngo yego nibibaze ngo haro narigeze kubikora ko yari umuntu ayizimuze ko atabantu baje ngo urumva ngo wewe musiyo wari okay urongiza direct
narisha 15000 yo kwinjira yes bo muri ivyo wonye sawa gusa numenyesha makuru umwe VIP ntara abantu batanu bari yes muri VIP ya Senga naze kwizone bari Simbizi wa Semavumba uri kuraraba ahantu urugamba rugejeje ubona rugeze kuyihe ntambwe hariho amadolari ariko gutangwa 35000 dolari rero twamenye arona yandi yes ariko arinjira ariko arava mu Burundi agenda avuye mu kigega cy'igihugu aragiye hariho n'ayandi tutazi neza atohemba Juno reka ndakubwira ikintu kimwe yes aya mafaranga naho tuyakoresha sayi wacu nayo urabizi yuko atamuntu bagara ngo jengo ngo ofisi imodoka ofisi ngo inzu ibintu byose nta muntu afite ikintu cyose kubera igihe cyose igihugu gikenere kiragitora urabizi niyo mpamvu n'impapuro ndanga yaba ari impapuro ndangatongo impapuro ndangamuduga impapuro byose bihabwa n'igihugu n'amafaranga na banki centrale amafaranga yose ufite ya beri kubera n'igihe uzagenda yahinduye mbese n'uko bwahindutse twebetse yes bisigura rero ugiye urafata amafaranga yagenewe abarundi amafaranga yagenewe igihugu cy'u Burundi ugacuyaterura ukayatwara hanze atari ikintu kimwe tudahendanye uwo muririmbyi baye 35000 dolari ni kiye kintu cy'inyungu aje gufasha umuntu indirimbo ziyo ngo ziri hit izo ndirimbo zinziriza iki mugega cyo okay ni 35 egani business ni 35000 dolari bamuhaye aje gukora igitaramo kwinjira barisha mu marundi 35000 dolari niyo leta izikenera bakeneye kugira kurangura ibitoro bafate nk'ubu n'imfungurwa ari zikeya mu gihugu bakeneye kugenda gusahiriza kurangura n'imice baheza abanya ba grossiste bagenda kurangura ivyinshi no tudahendanye umuririmbyi ba 35000 dolari ni cyaki d'intérêt inyungu rusange ni cyaki twemponse tuzani igihugu cyacu tukatudabisenga nakiyari yes aho nyene Simbizi wa Semavumba ejo nyimba atari hirya ejo harasohotse itangazo mukuru w'igihugu yanyise kijuju yakwise kijuju yego kandi waragemeye none byanga kubyemera none shobora gufata amafaranga yogaburiye umuryango abana banye nabo yari ati barapfuye n'inzara ashangenda kumubanya cyakiri ndaguteruriye yose kwa Simbizi wa Semavumba mu Rwanda haretse gusohora ubwenge n'ubujuju yes ubwenge n'ubujuju n'ubujuju bien sûr n'ubujuju bien sûr Simbizi wa Semavumba itangazo ryasohotse mu Rwanda rivuga yuko atawundi muririmbyi n'umwe mu kindi gihugu aza kwinjira yinjira agiye gukora show irazira gushiramo ibimani n'izina n'amafaranga baduhaye ariko yakorewe mu Burundi muto birabasha ibi ni isikike ni entreprise y'abanyamerika abafite lisansi yo kubikora ariko yinjira mu Burundi bisikori by the way ndakubwiye ati iyi ni entreprise y'abanyamerika ifite lisansi abarundi bafite lisansi y'u Burundi n'umutobe ni meke bibazo babese urumva ngo icyo gituma wasotse unyegeje Simbizi wa Semavumba wewe ubona gute ridakete natwe batutuce tujyarika ngaha mu Burundi ibijya se mwa sera mabwira abarundi nta mategeko dukeneye kandi ingingo dukeneye abarundi ndabiswe dukunda gutegeka mugabo iyo wibwirije biraryoha gusa kubera nta cyitwazo kiragihari kurumva hagiye mu bintu by'amategeko diplomasi n'ikindi kintu Uburundi burafise amasezerano mpuzamakungu bwagiye burasinya muri amasezerano mpuzamakungu harimo no guhanahana iby'imico naho Uburundi bwagiye muri Afrika naho ari ibintu mpuzamakungu rero ibyo bintu byo kubwira bibi nuko uwo turaguha iby'iwacu nawe ugakira turaguha iby'iwacu nawe ukaduha kwawe guhanahana rero hari ibitegeko urumva hariho ingingo runaka mpuzamakungu baba babonye hanze niba bitegeze guca muri diplomasi mugabo twebwe nyine twibwirije kubera umuntu ugiye afashe ijya ngingo ni umuntu uze ni umupromota ni umuntu abantu bategura ibiteramo n'amajansi ya
kubera ayo majanse yibwirije rero kubera ayo majanse mu mutwe iwabo babaza ati tutazanye abanyamahanga twebwe rero nk'aba-influencer hari umuntu yahise umu-influencer izahari ako nagakunze gusohoka araryoha yego je cyane influencer abarundi bagenzanye iravyitabi ndashaka kumenya abaririmbyi mbega bariko bararonka iyo message yawe ni benshi nabizi barabibona kandi benshi baranagushikira abatariko baragushikira cyane bimeze gute uribuka kubatera kamo inbox kwanza kugira ngo ubaha agaciro mu waboneka okwibranding iyo abaruzi ikintu kiryoshye ari bo bansanga inbox kukubwira gute kugushimira wewe bana bose nabajya no muri bajya nyene bajya ubona bakati nabwe ni muti bakati nabwe iyo nishaniki umva ari kintu bita inishaniki yego ako murarubusa meni mu giyo nishaniki na kwasi je mu ndekera ubwabo jewe nabwiza uko jewe ntakazi mfise ari umuntu azambwira ngo no nakazi ugiye ubundi nakazi mfise simbizi waSEMAVUMBA nakazagira kandi ntako nyene nahembwe akazi ni mu kibuga jewe nakazi mfise nta nakazi nkeneye nganje mbanga wamara gajeni entreprise ikwiye gusa ibuze budget de fonctionnement rabyo de entreprise ikwiye akabazo ofisi aho nyene mbega simbizi waSEMAVUMBA bariko baremera ivyiyumviro vyiwe feedback amaze kuronka kuri bo niya ni bo bariko barabita bariko baraza bari benshi barasanga inbox benshi sinabasoma bavuga amazina benshi sara barayandikira ati wowe gomeza barashaka n'abanyene barundi bico bajyako je ngejo ari kumwe n'abandi bariko barategura nyene ibitaramo nyene babyo ati none ifuni ndinzo bo harabaro dukeya ngabo ni barunka yakwiriye yego warashaka ni nyene bambwiye ati nk'ubu Israel mbonye bamwe $35,000 ndaje kudiria $35,000 so umba $35,000 ça fait 120 millions ibaze so mugabo no hivyo abagati nari kushoboye bashoboye kumenya udufaranga bashobora kuriha inzu kwezi kumwe yego me ntacyo n'urugamba baravuga ati we bandanye yes sibizi abatari bake baribaza ari dini murambona muje nani mwe nico ngomba kubaza nico ngomba kubaza nyine abatari bake baribaza bati none inyungu simbizi waSEMAVUMBA azoronka mwibi niya ubwa mbere na mbere sumuririmbyi ubwa kabiri mu makuru ntari karayatanga arakatanga makuru y'uko ubu muheze wasiya n'ikugira bikora ariko nsi umuntu tugwa mu YouTuber cyangwa iki cyangwa mu journalist simbizi waSEMAVUMBA feedback inyungu azobikuramwo niya ndiko ndavuga individuellement bakuriye nga mu gihugu yego wabaye mu nkambi y'impunzi kera baye mu nzi yarabonye abantu abatwara igihugu no munota bari abavyeyi bacu barabonye ingene ngo bazoza hariya bari turi muri Kongo muri Zaire mu bazito muri Kongo bari muri Zaire turi mu nkambi hariya ku murerure za Gwene hariya sibyo karabona ingene bapanga karere barwate birabanze kubanira ubwige inyungu ntayubona none babona bagwaniye gusa nibagwaniye gusa byose rero ibi rero ndakubwira uzobibona simpaka jewe singomba ngo jewe ndabyungukiye we yarabapfuye icyo gihe yarabapfuye nzi neza bapfuye ndazi neza abacu batwaga Rusizi ariko barambuka bariko baragwana batari bazi koga muga bazi kurasa bo ibyo nibyo twabona wowe uri koranira muri make inyungu rusange ninagira amahirwe nkabibonamo inyungu nk'igihari mugabo naho hoba uwundi azovuka cyane wanya Alex nikimenya amenya hari abantu bazavuga ati je YouTube yanjye monetize n'iki kiyago maze ndakubwira ati turagikora muganda giposting wanje yarangiza me naranabihagaritse warabihevye yage umuntu azokwitwaza ngo ndiko ndarondera amahera Facebook urabizi ko tari monetize ngaha ntabigira amaze kubeshya ngo ndiko ndarondera amahera nta mahera binyinjiza
YouTube iri monetize ego ahagaritse nabiganiro ishirako yano cyanyuma nagishize muri yasino ego sibyo uribereye uko nuzwe n'Imana ndi munyoni abanyoni inyoni Bibiliya ni ivuga ati n'inyoni zo mu kirere Imana irazigaburira je ndi umunyoni Imana ni intunze ikora amwambye ngo navyibushe Imana ni intunze ego inyoni nawe ibinyoni usanga kunyoni byibushe rutagasimba aho nyine mbere ko turagize ikiganiro ndashaka kukubaza projet yawe aho yigejeje niko ndavuga urugamba rwawe aho rugejeje ubu rubona ku bice bingahe kuva aho utanguriye Wananguriye urugamba ruri kuri Dipus ntugitangura aho fe bado ujafika ibi bayita intangamarara ni introduction ufitiye agakemanyi karenze tuzokuriki abo turwana nabo ego barafisha ukuntu bipanze kandi ibintu bubase imyaka myinshi sivyo twacera tukuri kubera urugamba rwa mbere nuko tubyumva kumwe kandi urazi yuko mu Burundi yatanguye abari profesi urabizi yego umaze ari ukwi ndabizi neza ko atanguye profesi ndabonegeza gukora tactique ituma abaririmbyi bose duriza ukuri yo mpamvu negeza konvansi inyungu zabo bwa mbere aho nyene baramaze kubibona nibuke hari bakora bibitaho yego bose ndakubwira ati gendo yagiye mugabo ndabizi Baba tufata mu ndabizi neza umwe baramuhidi gendo yagiye mugabo ya hari afisha ya Barondiri mu gihugu cyose kuri Stanisha Olege n'umukenyera wa football ya pancarte ariko Jacob Bifes Stanisha n'ujya mu kintu Bifes avuga ati baba hayana na bari miliyoni ebaze kumanika entreprise y'ijya gihugu cyose mu miliyoni Bifes avuga ati amara ni make tena agenda kubibwira abandi oya Stanisha sharaja ego Orega ati banajeyo no kwaguza noja mugere ibyo tubizi ego bitubabuze buri muntu wese afise ibyo yajya arondera muri rogero ego umuntu umaze gushiramo imitahe muri ibyo avuga ati okay ndabizi neza umaze kumenya ndabizi bari kubimenye Shega rose ati rero basi bazobashire ko hariya nyene yego twe tumenye dukumura tubaze tuca tumenya ati iyo pancarte kugira ayo mafaranga abahasoza ngaha ati no pancarte muri ibyo byose abayandikiwe 20 millions kugira iki niwe ibirazo kuba bajya cyo aba commissionaire basanzwe bari hagati na hagati muri ayo madi turafise iyi strategy yo kubakura yego nabyo kubera cyo turabizi umwana bafata nk'abana umwana umuhaye ingombo twera baraduha ingombo genda unyibiri genda unzanire igasafuriya sagenda mu ndo ngaterura isafuriya ndamutse mbwa rero umuntu akuze ukayibona tujya mu muntu n'umusoro mwana muhendesha ingombo kugira agiye kwibabika wowe si umwana uza kubwira oya uca wataka ujya muhendesha ingombo maze kumukuraho muri icyo kintu ndetse bijya ku murongo ukubura mu artiste amuzanira emilio yandikira miliyoni ya 50 yego akamuha hari abandisiye senkari bobo kumubonye uri kuri pancarte ntibamenye ngo babagwaye oya kubera bo muri Barodi par exemple abisinde by'amasufetazi basa amafaranga hajya basohoyaya aciya uza gushikirwa n'amafaranga bamaze gutema ku mutwe nk'inda entreprise zitaha nticarikize ushiba ni maze kubimenya ivyo rero ya nicanikize urahita mugabo rero turamaze kumenya aho biba byavuye tujye twataka hari yagiye niwe bambwiye twaseye kuri 10% ari ibintu buke uzobona wowe nyene impinduka uzobona umuturura yes mugabo namara kunyoka okay aho nyene icyizere SIMBIZI SEMAVUMBA yifitiye muri we cyaba kimuha courage yo kubona kaza gushika mbere no ndumuntu gute umunyoni cyambere gapo no kondi umunyoni 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 cyambere kandi kimaze kumenya ko ndumunyoni igira kabiri motivation ya mbere tuyihabwa n'icyo ari mukuru
mama yangu mu gihe kino gihugu gitwagwa na nibyo kenzo mufasha urugamba umufuko w'abaririmbyi bagenda abaririmbyi abaririmbyi gusa bari mu myidagaduro yego imifuko yayo yego ubwo rugamba nagwemeye nzora umufasha nawe yaravuze ati barashaka bamufunga naje barashaka bamufunga uremeje tuzo ubwo rugamba ntigeze kurwana kandi urabona urabye no kumarika zose bose ibitamba twirorera ndabara bitawe rero ni muri ya plan ya n'ikibaye yavuga ati nanjye murashaka bamufunga bijya ruya rugamba isi president ya Rwanda bitwese niwe bamwita se barundi niwe ari afati ya mbere ni komanda supreme muri byose bravo kandi muri urwo rugamba niba bimunaniye hari abantu bazi bavuga ati ngo none bwo abantu bafata abapfunge uko bigenda umuntu aribwiriza uzofata ibaze mu gufata 120 million ukatereka umutwe umwe avec 120 million urashobora kohereza abarundi batatu ugategura mega concert kuri nowe est-ce que back abazageza yembo 120 million none uzaye ufashe nk'aba redemption voice ugatuma ko ugatuma ko sufanya kazi na kazi na Fabrice bose ntibashobora kuza même paka ufata umuntu sabe ibyo bidurere ibyo ukundi gihugu uvyigishwa ikibazo cya nyuma honyine SIMBIZI wa SEMAVUMBA bamwe bati mu bafana baraza bakandika bati yamara nubwo muvuga ngo bariko baratwinjirira umuziki wacu ngo nufite akanovera abaririmbyi bacu bari kwandika umuziki wacu ufite akanovera yego ufite akanovera yakwe gusa uzokubiriza barana bari by'ama gospel yego genda maze gukorana na bageze korana na David yari muri Australia ndara ngo nigene bakora imiziki yabo badudu bose urabona ko ibintu biri serious n'amakonsere yabo n'amakonsere z'abantu bakera amakonsere y'abapolisi ajya amakonsere barayaregistra live barazana studio bajya abatekana kuri muri piste yacu sivyo hari ibintu biri serious abantu bakora kwataka no verifisi n'abantu batari serious urabyo muri ibyo wese ari serious yari arazi ku muziki wacu usaka no urabyo baragiye urandaza umuseriye kuba muri studio so gende ko kwa Bright Petit Bright ramuzi yego namuzi bagenda arongoye amikedo mbisi bagenda ama projet y'imizika urabyo uzasanga urabyo ngena projet biri muri proposition avuga ati ni kintu kuri professional rero bareka kwitiranya aba Petit bagenda agasohora imiziki mu studio no abapiti batazi n'ibintu n'ikindi nagiye basagomba globaliza no hari abantu ngaba professional yego Travis Mujaka kandi ndazi n'abanyarwanda barabaza ko muraba bakaba bakora SIMBIZI wa SEMAVUMBA imbere ko turangiza nashaka kutumirira abarundi musangiye urugamba dusangiye urugamba ikintu wokora kugira ngo bishoboke yuko iyo hagiro yawe ikunda kuko urabona ko twimirije konsereza ibintu kakatese cyaro musanzwe zibazi tabana na kimigire mvuga nuko batahura yuko yose mbuje wo konsereza iba yego abanyamahanga nibazi ko urundi n'igihugu nyabagendwa amafonte ya ruguruye naho uzabaye yego ndaho twigunde dabo yego nakindi nabwo twigunde abandi bari bravo ushaka umushitsi warahinze arabo wanda kandi wajya mu gihe wari none uraza abana bawe inzara hama uraza abashitsi urugo urabona urugo rw'umukene rugende urugo rw'umukene rugende gamushimfasha usaraki uzobirabe kandi amafoto bagenda n'amasenzi bagabiki yaba twebwe tuba dukenye bazi barindi dukenye twakira kandi n'abashitsi ugaraba mu par exemple abandi baririmbyi bose ugiye kubagendera mu bihugu baramaze kwibakira amazu usanga baba mu mazu manini nabo barinzi bapanze arindi ashobora gukora aho karatse babo baririmbyi president bose baba bashaka n'umurinzi none ubu banzura bagabura abandi je namambira abantu bagenda nzavana bakigenda mu bigire murabati bo babayeho namwe muzenga nimureke tugende kwifotoza nabo bo bahagiye usanga bafite amazu bagira nabanye imodoka passport zagira imodoka y'imibere amajana angahe none muragira imodoka y'imibere amajana angahe wowe gatani imodoka ufise ama wowe
mwese mukora umuziki umwe yes mwese ibyo mukora n'umuziki hamwe ugaca ugomba wowe ugiye iwabo ugatahira twifotoza kugenda utifotoza amafaranga agura mwize n'amafaranga aza gukura ngaha urazi ko n'amavyuzi menshi abanyarwanda baronka bayakora toda amakomatire biganiro byabo uno munsi tugeze kuri nivo y'uko n'umurundi afise ikintu ashikiriza agenda kurondera ry'amativi yo mu Rwanda abarundi urabona bagiye babembera agafata indege agiye gukorana ibiganiro n'amativi online yo mu Rwanda twaze twiyemerera nakindi tugutije abantu kugenda no kuva kera ndabizi neza yuko twame tutitaho generation isi yose iri ngaha ndashobora ndi ngaha nkabera ati mu Rwanda bimeze uko muri Kenya bimeze uko muri Tanzania bimeze epi ni venu umuntu asabye adapta ngaha ntabindi yes SIMBIZI wa SEMAVUMBA reka ndagushimire cyane merci beaucoup tumira kandi abakunzi ba Motivation Plus Media udukurikirana bien sûr safi sana yego abakunzi ba Motivation Plus babandanye bashikira tu n'abakunzi banje abantu banyemera babaze ngaha iyo bagira bakurikirana yani kuraje neza cyane bandanye muvugira murabe muze murakora ibiganiro sinore neza gose kubera ibintu bya online navyo byaronye cyane ego kumbura bamufasha ari karinya Iyo tumangare mu bigeuzi urabe mukongera motivation for motivation kuri motivation abanyarwanda barabaye motivation n'indabo mugabo twebwe tujya ngo kukumbura kurondera ama views kurondera amakuru ibyo si byiza ntuzokore ikiganiro urondera views ikiganiro ukandika yes neza cyane SEMAVUMBA reka tugushimire cyane bana ba Take 5 sana bakuzi ba Motivation Plus Media mwabonye twatwazaniye SIMBIZI wa SEMAVUMBA umunyoni ameze neza cyane aho yareka tubwira byinshi ku rugamba yarafise ingene rumeze n'ingene agiye kurwana yes tubagira tubasaba ko mwira subscribe like share na commentaire kugira ngo ibintu bibandanye bigira neza bigenda neza yari the brave musesanguze kuri microphone hamwe na social boy social mix kuri kamera reka ndabashimire cyane na utaha